uyabahola endleleni uyabathwala yena uyabathwala bathi uyabahola Jesu uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola 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 yena uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe Jesu uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola izulu liyabathwala balo liyabathwala balo hola hey liyabathwala balo hola izulu liyabathwala balo liyabathwala balo liyabahola liyabahola hey liyabahola lona liyabahola hey liyabahola lona liyabahola uJesu uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola yena uyabathwala yena uyabathwala siyabonga kuye siyabonga mdala wezinsuku sikhonela ngokwakhe oyekhona emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa babona amandla sibonga ubukhona bakhona kule ndawo sifisa ukuthi ufihle mina bese ngikhuluma wena egameni likaJesu waseNazaretha in Jesus mighty name amen and amen. Thank you Jesus. Siyofunda izwi likaNkulunkulu encwadini kaLuka chapter number 7 sifunda uverse number 11 sikhulume phezulu kwalamavesi ambalwa bese sithethe indawo sibingelela abalaleli abasemakhaya abalaleli lomsakazo esahleli ngalesi sikhathi esisimangaliso ke bahlale phansi balalele ukukhuluma kaNkulunkulu chapter number 7 incwadi kaLuka lithi iBhayibheli kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu esondela esangweni lomuzi bheka kwaphunyiswa ofileyo indodana eyodwa kanina yena engumfelokazi nabantu abaningi bomuzi babenaye yathi inkosi isimbona yamhawukela yathi kuye ungakhali yasondela yathinta uhlaka abalithweleyo basebema yayisithi insizwa ngithi kuwe vuka ofileyo wavuka waqala ukukhuluma yamnika unina bafikelwa ukwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe waphumela lelizwi ngaye kulolonke iJudiya nakulolonke langakhona amen. Bazalwane sifunda lamazwi nje kafishane kulendatshana ebonakala ngamavesi amade kodwa ngizozama ukuthi ngigoqe emva kokuthi sekukhulunywe kangaka la ekhanga. Mfisa uqala lapha
ke ngithi uNkulunkulu uNkulunkulu esimangaliso. Awu amen. Ngivumeleni ukuba benginesikhathi esanele bengizokhuluma ngaphansi kwesihlokwana esithi your grave is open but your funeral is cancelled. Ithuna limbiwe kodwa umncwabo sewuhlehlisiwe, umncwabo sewukhanseliwe. Awake nithi amen. But ke asiqale lapha lithi iBhayibheli uJesu usuka eKapenawume, uma isuka eKapenawuma uza eJerusalema. So indlela esuka eKapenawume iya eJerusalema idlula emzaneni othile, igama lalomuzi kuthiwa iNayini. Leli gama elithi Nayini igama leSebheru elisho indawo ehlaza, indawo ebukekako. iBhayibheli lami lithi bekwindawo encane, indawo ebinganakekile, indawo ebingahanjelwa, indawo abantu ababengenandaba nayo. Kodwa lithi iBhayibheli kulomzana bekunowesifazane, lo owesifazane asinikwanga igama lakhe ngesizathu sokungabaleki kwakhe nangesizathu somuza ngaphansi kwawo. Lithi iBhayibheli lami lo wesifazane number 1 njengoba kuthiwa umfelokazi ingoba ufelwe yindoda. Kusho ukuthi uma ifelwa yindoda ufelwe yithemba lakhe, ufelwe umuntu obeyiprovider, ufelwe umuntu obeyiprotection. Okusho ukuthi ngamanye amagama lo wesifazane waye vulnerable, kodwa belikhona ithemba lakhe elincane lokuthi umyeni wami noma engasekho kodwa indodana yami isekhona. Ngicela ukuhamba nawe mangenzeka ke uthi amen. Lo wesifazane kwathi ithemba lakhe esalibeka endodaneni kwavela kwenziwa umhlolo yashona nendodana yakhe. Mawufunda umlando walendaba kuthiwa lo wesifazane ubengenazo ihlobo abakenazo, isihlobo sakhe besisodwa bekuyindodana yakhe asele nayo. Makushona le ndodana amathemba akhe ayephelile onke. In such a way mawufunda i-background yalendaba kuthiwa nabantu ababekhala emncwabeni babeqashiwe. Oh moyingcwele sizami. Lithi iBhayibheli kwenziwa amalungiselelo, kwenziwa amalungiselelo omncwabo walomfana oshonileyo emzini waseNayini. Ngelanga benza ngali iprogram bayihlela bayiqeda bayitype bayenza yonke into. Kwathi uMC waloluhlobo lwalomncwabo kuzoba ubani, zabekwa zonke ipika ezizokhuluma emncwabeni wendodana. Lwafika ilanga lomncwabo, makufika ilanga lomncwabo yaqala iprogram. Oh, somebody shout an amen mangenzeka. Yaqala iprogram ovula ngomthandazo, ozokhulumela omakhelwane, ozokhulumela abangani, ozocula. Yehla yazi yafika la ivalwa khona. Laba baphethe iprogram ngale on the other side kukhona bamba ithuna bambela lo mfana ofileyo. Oh, your grave is open. Ithuna lakho livulekile kodwa umncwabo sewukhanselwe. Hayi bambayo bakhuba uhlelo. Lithi uJesu wayengakafiki kodwa ngiyamthanda. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sebephuma sekufika la khona kwathi uyabonwa sesiyaphuma siye emangcwabeni babehlabelela behamba, kanti ingonyama yomndeni kaJuda yayisikhona. Ngenkathi bayomgqiba ingonyama yomndeni yayisi around the corner. Ngivumeleni kulama minute ambalwa. Angazi babehlabelela bahlabelelayo bethi miyekeleni agoduke, babehlabelela bahlabelayo behlabela amaculo wasesemncwabeni, kanti abazi ukuthi izulu selehlile ukuzokhansela. Njengoba silana abantu sebeqedile ngeprogram yakho, abantu sebeqedile ngohlelo lwakho, baze balivala kwathiwa yikho indaba yakho, kwathiwa kuphelile ngawe, kwathiwa sebeyangcwaba, kanti abazi ukuthi ingonyama yomndeni kaJuda is around the corner.
bayibamba khuba bahamba nayo lalela sabeyiqedile iprogram abasebangcwabeni bathi kanti baqeda nini. Oh my God, bathi kanti baqeda nekade siqedile. Awukwasho ukuthi balindizeleze, awungivumele ntambama ngizothi kuwe on the other side baqedile ngeprogram yakho, abambayo baqedile kodwa balahlekelwe ukuthi uJesu sewukhanselile, uJesu seqedile. Your grave is open but your funeral is cancelled. uJesu lalela uJesu wafika webazala uJesu akafika abantu besaplan. uJesu akafika abantu besaplan iprogram, akafiki besephekwe program yakho. Awungiyamthanda obhalayo uthi ngiyayazi imicabango enginayo ngawe, akuyona imicabango yokukulimaza, akuyona imicabango yokukubulala, kodwa imicabango yekusasa elihle, kodwa imicabango yempumelelo, kodwa imicabango wabayeka bayiqeda. Nalaba bambayo bamba baqeda. Baqeda beprogram. Hayi kanti ngikhuluma nobani mina namhlanje? Ngifuna ukuthi mina njengobula khona abantu asebeqedile ngawo. Hayi awungizwanga mina. Njengobula khona abantu asebeqedile ngawo. Maybe wena ukho awesh. Njengoba uhleze ekhaya khona abantu abaqedile ngawe. Sebeze bafinalize, bafaka istembu, baletha usuku lomngcwabo, banamanga, kukhula ngaphakathi kithi kunaloyo osezweni. Bamba hayi kukhona abantu abangibhelayo, awukwathi angikhuluma. Ukhona abantu njengobula khona abantu abamba igodi lakho. Hayi khona abantu abamba igodi lakho. Angisho igodi elibonakalayo. Ake nithi amen makhosi. Oh, let the diggers dig. Abambayo baqhubeke nokumba. Angisabi igodi abalimbayo ngoba ingonyama seyivalile. uJesu mayefika akaligcini ithuna, kodwa ukhansela umngcwabo. Mayekhansela umngcwabo ithuna liyosala lodwa. Makukhona umuntu obhala incwadi, before ayipose uyifaka envelope, before ayipose uyifaka envelope kahle kahle. Envelope ayinasimangalisho ukuthi nje kuphela fanele ithathe incwadi yise la fanele iye khona. Mayike yafika ezandleni zomuntu oyidingayo, into yokuqala lo receive incwadi akanandaba ne-envelope. Ubuka ukuthi ibhala ukuthini, ibhala igama lami, oh okay, i-address right. But uma ayithola incwadi into ayenzayo udabula envelope. Into ayenzayo udabula envelope. Mayeqeda ukudabula envelope ebese donsa incwadi. Ngamanye amagama mayidonsa incwadi, once kwaphuma incwadi akasanandaba ne-envelope. I-envelope usezoyifaka emgonyeni ebese thatha incwadi. Lalela ngikhulume nawe, le pain odlula kuyo kudatshula i-envelope kunencwadi ephethe imessage, kudatshula i-envelope. Abakhansayo badabula i-envelope, abakuhlebayo badabula i-envelope, abathakathayo badabula i-envelope, abakhiphayo badabula i-envelope, badabula i-envelope, because in you listen. Kubuhlungu envelope mayidatshula, kodwa makuyadatshula kune message phakathi. Ah my God, cela ukuphinde. Kubuhlungu noma idatshula kabuhlungu, uyibona ithatha iyofaka emgqonyeni. Lalela envelope
Mayisidatshuliwe bayifaka emgqonyeni kodwa incwadi bayifaka kuyifayili. Aningizwanga. Awutshela umakhelwane uthi lento ekukhalisayo kudatshula i-envelopes. It's not over. Akuphelile ngawe kudatshula i-envelopes. Bayeke bakuhlebe kudatshula i-envelope. Bayeke bakukhulume musukulwa nabo kudatshula i-envelope. Bayeke bakukhipha ubusuku nemini kudatshula i-envelope. Emva kokudatshulwa kwale envelope kuzophuma imessage. Oh my God. Kuzophuma imessage. Ake ngikutshela nansi indaba. uJesu bazalwane ngesikhathi bembeka esiphambanweni bake bahamba naye engakambethela esiphambanweni babephethe imvubu ababemshaya ngazo layo mvimbe u39 kwakudatshula envelope kwaphuma imessage ethi ngemvimbo yakhe sisindisiwe thina. Lalela ngikhulume nawe ngesikhathi bembethela bemgwaza esiphambanweni kwaphuma igazi namanzi babedabula imessage kwaphuma imessage ethi ngilo lelo gazi esindiswa ngalo lento abayenzayo kudatshula i-envelope. Ungalwi uthobhalayo lemba kuyona yakho wathi ngekaJehova awudinga ukulwa kulempi ukuthi nje bedatshula i-envelope. Oh mashata korobosiandash mata korobosiandara babashiata yetekerebesiandara babashiata mota korobosiandara bayekende moshata korobosianda. Mina ngiyazi ukuthi khona into odlula kuyo kodwa ngivumele ekhaya ngivumele tendeni ngizomemezela ngithi ungabusakhala inqobile inkonyama yomndeni kaJuda athobhalayo athi nezitha zakho athi ziyoza kuwe zihamba ngendlela yodwa kodwa mayibona wena ziyothatha indlela ezisombisa. Ngiyamazi obhalayo mayebhala kahle athi ngake ngabamusha athi namhlanje ngimdala kodwa ngase ngimbone olungile eshiyiwe uNkulunkulu. Ngikho ngithi uyabathwala bakhe uyabahola endleleni. Lento ezwayo khona message ofanele ikhulu. It's not about you but it's about the message that is inside. Ma ungakhuluma noshibu ubabuza ukuthi bavelaphi bake badatshula ukuze kuvele le message esihlanganisela yonke into odlula kuyo iseplanini likaSomandla iseplanini likaJehova. Ake nithi amen. Abambayo bayamba kodwa ithuna umngcwabo usukhanseliwe. Ngizothi mina kuwe bayeke bambe bayeke bayiqhube iprogram but praise God I will walk taller and say uJesu uyinkosi yamakhosi. Lesihamba nayo. Listen, mayifika uJesu ufika sebemthwele bahamba nayo bathi ngiyolala ngingedwa. Bathi uJesu abazini laba bantu. Uyazi uJesu mayifika akawugqibi umgodi kodwa mayifika ufika khansela umngcwabo la wena uzongena khona. Lalela laba bangibela umgodi badlala ngamandla abo. We are untargetable.
bafike basifakela imeko, basifakela speed trap. Sivuke ekseni. Sithi uyabathwala bakhe, uyabahula endleleni. Bathi besigadile bebuthi sizophuma kanjani, base beyamangala basibona siphethe amabhayibheli siye enkonzweni sishumela ngamandla sithi uJesu inkosi akekho ofana naye ngoba uma esekhansela. Ngizwa bazalwane ukuba kwesinye isikhathi uJesu uyayeka bambe abayeke baze bagqibe. Hayi wabayeka kuLazarus, wabayeka bamba, wabayeka baze bagqiba, wabayeka baze bathi usebolile. Wathi nimfake kanjani ngoba umngcwabo wakhe ngiwukhansele ey'thunyweni ebeyizoripota. Ngivumeleni we-Vryheid ngizothi imingcwabo yenu financially, imingcwabo yenu emshadweni, imingcwabo yenu emabhizinisini, imingcwabo yenu ey'mene endlula kuzo already. Awushayela umakhelwane uthi ungabe usakhanja, seyikhanseliwe lento. Ungabe usabalisa, seyikhanseliwe lento. Ungabe usaqakeka, seyikhanseliwe. Makufika uJesu ukhansela izinto abakuhlelele zona. Makufika uJesu uvusa okufileyo. Makufika uJesu obese kubolile kuyaphila. Makufika uJesu obese kulahla ithemba liyavuka ithemba. Makufika uJesu ufika kushintsha izinto okulahliweyo nokudelelekileyo kubuyele endaweni yakho. Makufika uJesu isikhathi sami sesishiwe kodwa ngicela ukuvala ngaleko. Ngingasemfana efile endaweni yaseMelmoth. Khule emakhala ugesi awukho namanje awukakabibikho. Izindlu zakhona zehlukene. Kunendlu yangenhla okuhlalwa kuyo. Kuthi makuhlala kuye masekuzodliwa kuyohlala kuyona kudlelwe ndawonye. Kodwa uma sekuqediwe abantu bayaphuma bayolala endlini zabo. Ngikhumbula ngalesa sikhathi Madlovu ngisakhula bekunendoda kunestory sasidlala emsakazweni ukhozi. Istory sikaSigidi. Kwahlalwa ndawonye alalele. uSigidi wayosomabhizinisi owayeceba ngoqikane babantu. Kufanele abulala abantu besifazane athathe oqikane babo. Manje uSigidi bekuthi ma esezobulala agibeze umuntu wesifazane emotweni ahambe naye endleleni. Ngesikhathi esendleleni iphimbo lenyanga yakhe likhulume naye lithi mthande Sigidi. Awisipeni uSigidi atha untombazana mawungixoshela ngesikhathi igoba ashaye ngesando athatha uqikane. Kwahamba kwafanele graduate kwathiwa akabulala unkosikazi wakhe. Wawumuzwe ekhaya lethi ngeke ngimbulala uMambatha, unkosikazi wami uMambatha. Lifike izwi lithi mthathe Sigidi umyekeleni uMambatha. Uyabona ngenkathi kukhulunywa wonke umuntu ola endlini ungakhohlwa kumnyama emnyama awukwazi ukubona. Abadala abancane sebeyasaba nokhulu. Bayothi mabedlala ibika lokuvala asukuma uma yime ngimdala ekhaya athi wethanda ngithi ma athamba okhanyisa endlini engenhle. Awe ma zohlangana noSigidi njengoba engithuma naye uyasaba. Ngithi ma ngiyasaba ma. Athi mntanami hamba ngizoma la eminyango ngiyakubona. Mawuvula umnyango ukhanya komnyango kugcina nje la. Uma ngesikhathi ethi hamba ngiyakubona ingqondo ikhohlwe ubumnyama ibamba izwi likamama
othe hamba ngiyakubona asukuma uma azome eminyango ngenkathi esukuma eminyango nami bese ngiyaphuma ngithi uma nginjengalapha bese ngiqalaza ngimbona uma ukuthi usekhona uma yeminyango umeleni naso umele isiphambano uJesu wama eminyango weZulu ngenkathi bembethela wayesho njalo nakithi ethi hamba ngiyakubona ngesikhathi ngisuka la khona ukukhala ngithi khwishi ngaliya uma avela abuyele emuva mayibuyele emuva nami sengisithele ngezindlu mangithi ngiyaqalaza uma akasekho kodwa ngikwazi ukubuyela emuva ngoba khona izwi anginikeze lona elithi hamba ngiyakubona mangifika endlini ngihlangane namagundane namakati ngijombe ngibheke phezulu kodwa ngeke ngibuyele emuva hamba ngiyakubona mangifika endlini noma kumnyama angikwazi ukuhlehla ngoba izwi lasemnyango lithe hamba ngiyakubona ngivumelene abaqulisini ngizothi uJesu eminyango uthi noma ngabe udlulapi uyakubona 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 noma ithuna sebengibele umncwabo sewukhanseliwe ngoba izulu liyakubona amshela umakhelwane uthi uyakubona asemthandazweni izulu liyakubona oh mashata korobosiyana noma ngabe abantu bese bekurayithe off kodwa izulu liyakubona noma bese beqedile ngawe kodwa izulu liyakubona nanti izwi lasemnyango your grave is open but your funeral is cancelled umngcwabo wakho sewukhanseliwe umngcwabo wakho kwezezimali umngcwabo wakho okholweni umngcwabo wakho ey'ntweni zokuphila kwakho izulu noma sekukubi into esenza sime endleleni noma imoya ivunguza ukuthi izulu liyasibona noma amandla ephela endleleni but into esinikeza amandla ukuthi izulu liyasibona noma sesishayekile kodwa sivele sibahle ukuthi izulu liyasibona angivumele ntombazana yami sebekulahlile bakurayitha off wemfana wakho wemama wami ngizomemezelo ukuthi izulu liyakubona noma ngaba mnyama kodwa liyakubona la ungasahambeki la ungasahambeki la ungasahambeki la kuphela amandla amandla akhe ngasekho niwela nawe nithwale hayi uyathwalana ubaba uyathwalana usomandla uyathwalana uJehova ukuthwala abantu bekulahlile ukuthwala abantu bekudelile ukuthwala abantu bekurayithe off ahambe nawe athi umhlabeleli sangena la kuthiwa kungenwa khona saphuma la kuthiwa kuphindwa khona ngoba ubaba uyathwala uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola amandla phela uzwakala uthi wongi wala nami sebethe ngeke ube yilutho
njengalo mndeni akade siya kuwona base bawurayithe off lafika izulu laletha imessage sesiyemthandazweni lafika izulu abanye bebadlula bangashingisha isinkwa abanye bebedlula bangashingisho u10 kg lafika izulu lathi uthi wena ngeke uphumelele wena yikho indaba yakho wena kuphelile ngawe ngoba uNkulunkulu ufuna abantu baqale bakulahle before akoshe uthi wongithwala nami amandla la itendeni akhona amandla egameni kaJesu awusho bani uthi nami uyongithwala nami amsazi isimo sakho Sivala amehlo njengoba ngixoxa nawe le ndaba nalapha ekhaya singathandaza nawe abantu seberayithe off iziphi zakho odlula kuzo kodwa ngizothi namhlanje uJesu ufika sekulahla ithemba ufika kuthiwa sekubolile kuyanuka ufika sekuthiwa indaba yakho kayikho ufika sebeqedile ngawe athi manini akakapheli ngawe samngenyawo cela ukuthandaza nomuntu othi ngilibonile igodi lami maye khona osho njalo ungakehli la cela phakama isandla sakhe nawe ekhaya bangenzeka phakama isandla sakho sengithandaza nawe othi igodi lami ngiyalibona kodwa baba khansela umngcwabo phezu kwempilo yami phakama isandla sakho kakhulu yelula isandla sakho wena osho njalo ngicela ukuthandaza nawe yelula isandla sakho yelula isandla sakho yelula isandla sakho uthi wangithwala isandla sakho fundisa unganda awuzothandazana nazi inkumbi zabantu abantwana bakaNkulunkulu bathi siyalibona igodi lethu nabasemakhaya basho njalo bathi ngiyalibona ithuna lami fundisi thandaza nami uthi wangithwala nami yena uthi yena Akasivalena amehlo ethu sonke kule ndawo khulume kahle omdala wensuku kodwa sesizothandaza
Mondo liyakhuluma kimi uthi kukhona umuntu okhona la etendeni ongakaze empilweni yakhe walithola ithuba lokuyihlanganisa ukuba amukele inkosi uJesu Kristu empilweni yakhe. Ziyawufika intshumayelo empilweni yakho, zifike inkonzo empilweni yakho, kodwa ngeke ubuze ubumnandi baleli ivangeli mawungakaze wamamukela uJesu empilweni yakho babe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Ngithi sisazothandaza sabhala amehlo ethu. Ngiyacela ukuthi mayekhona okhona la etendeni othi ngiyafuna ukunikela impilo yami kuJesu namhlanje, uphakamise isandla sakho nje lapho ukhona. Asinayo indawo la ngaphambili, kodwa lapho ukhona phuma inhliziyo yakho, isandla sikaJehova sikuwe, uphakamise isandla sakho yonke indawo lapho ukhona. Ngiyazibona izandla ziyaphakama all over etendeni. Phakamise isandla sakho mawuthi namhlanje ngiyafuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Ngicela abantu uyiphakamise kakhulu ezakho izandla. Phakamise izandla zakho lapho ukhona, uyiphakamise kakhulu. Phakamise kakhulu lapho ukhona. Oh, amazulu ayahlokoma. Lithi izilenkosi ngesona esisodwa esiza kuJesu. Amakherubhi namaserafimi ehlenyuka athi uyingcwele yena yedwa uyaphila. Phakamise isandla sakho bese sivala namehlo ethu. Phakamise isandla sakho lapho ukhona. Sivale namehlo ethu sonke silabe sesisho lomkhuleko. Sihambe kunye nabo. Izulu njengamanje ngibona inkulungwane zabantu abakhala inyembezi abezakuThixo. Lalela ngikutshele, uyathwalana namhlanje uzothwala yakhe impilo. Leli tende limiswe la namhlanje uNkulunkulu